Munas hermanoy, hatun kusikoy songoy pitian, kay Dios pas palabranta uyarimos aygimanta, y es nellatatas kay videota kawarimos aygimanta. Kunan parlarizun kay Salmos segunda parte en Samanta. Maipichus kay lección piparlarizun kay Dios pas poder manta, kay Salmos ricurichita monoanchis, hatun Diosta kay munduta palabrallawan ruasqa ajnillatata imaynatachus noqanchis yupaychananchis tiyan y ajnillatata imatachus ruwananchis tiyan chay Diosta riqsinankupaq. Munasqaramanuymi kunan chaymanta parlarinanchikpaq ñawpaqman riyisun maypichus niwanchis ajnata esperanza en la angustia. Salmos hatun taqaynin 46 huch'uy taqaynin uja ajnata niwanchis. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nita munankay, Dios ninchis nin noganchis wampuni kasa noganchista michisawanchis, pay nin kallpanchis noganchis pata yahnallatatas nin manaña atinchis chayqa payma kurinchis chayqa nin payqa librawason, auxiliunchis, payqa yanapawason. De repente gan ukagama urmayusanki. Apenas sujitakusanki chaymanta ichumanta chay sach'asmanta urmayusankiña kallpayki tukurpakusanña urmayunki chayqa wañunki. Entonces chaypi imatatas necesitanki Diospa auxiliumanta, Diospa yanapayninmanta, Dios manta mañakunki kallpata kunasumpa gan ichusmanta chay sach'asmanta hap'ikuytawan rumismanta hap'ikuytawan lluqsinaykipaq. Entonces chayta niyta munan kay salmista, Dios yanapawador ninchis nin, pay únicamente salvación ninchis nin. Pero ashka predicadores ninku ajnata. Gan Dios me entregakunki chayqa mana problemas niki kangachu. Gan Dios me entregakunki chayqa ni hayka ongonkichu, ni hayka nanayta rikunkichu. Munas hermanoy mana chaymantachu Biblia parlawanchis. Bibliaqa niwanchis llaki chawpipi, nanay chawpipi, waqay chawpipi, ongoy chawpipi, problemas chawpipi Dios noqanchikwan kasan. Munas hermanoy ancha llaki mana Dioswan ladunchikpi sufrina. Pero hatun kusikuy ladunchikpi Dioswan sufrinchis iskayninchis chayqa hatun kusikuy porque Dios laduykipi kasan. Entonces mana Bibliaqa niwanchischu, mana waqankichischu, mana sufrinkichischu, mana ajintachu Biblia niwanchis. Biblia a lo contrario niwanchis chay waqay chawpipi, chay nanay chawpipi nin Dios noqa chaypi kasani, noqa librasayki, noqa yanapasayki, ama desesperakuychu, ama desanimakuychu. Kay tiempo ashka runa wañuchikun, ashka runa sipirpakuyta munan, ashka runa venenota uquyuyta munan. Imarayku chay nanayta mana rachukuyta atinchu, mana ni pi wañuyta munanchu, ni pi wañuyta munanchu, tukuy manchikunchis wañuyta. Pero sin embargo chay nanayta mana urqukuy atinkuchu kay cuerpunkumanta, songonkumanta, entonces venenoto mayutawan urqukusaninku, sipikuytawan urqukusaninku, yahnata kay hallp'amanta paykunaqa despedikapunku. Munasqa hermanoy, hatun remedio Dios pata tiyan, nanaypaq waqaypaq sufrimientopaq, y chay remediotas kasqa tiempo. Kunan tal vez waqasanki, q'ayaqama waqankiñachu, o q'aya waqanki pero uchikallataña, minchaqa uchikitallataña, uhnin minchaqa uchikitallataña, chanta dejanki waqayta, qonqapunki. Kay noqa willaykiña kay papasuy wañupun kay iskay semana kuraqña. Nanayneqa tumpa pisillaña, pero allin fuerzawan kallpawan kasani, nisani Señor apura hamullayña tatawiwan tinkuyta munani. Y Señor das Biblia piniwan evangelio predicakustin kay mundo entropi, entonces noqa hamusa. Chay kallpachasawan astawan noqata nisawan predicay. Entonces chayrayku hermanoy noqa astawan kallpawan predicarimusayki. Ama qan desanimakunaykipaq. Nanaypichu kasanki, waqaypichu kasanki, sufrimientopichu kasanki. Hermanoy hamuy Jesusma. Kay ñawpaqman risun imataq pasanga kay munduwan. Kay mundoqa nin khatatinqa. Kay mundoqa nin mana puquyniyuqñachu kanqa. Kay montes ch'akipunqa yahnallataq astawan kay mundopi inti rupamunqa. Imatataq chay Dios ruwanqa chay chawpipi. Diosqa nin uj wallpa hina protegewasun, uj wallpaqa uñasnintaqa sumaqlej rasniwan protegen, pakan, q'uñichan, ima hamuqtinqa payqa wallpaqa maqanakun. Entonces nin noqanchis
Dios pah lehras ning urampega contentupuni kasunin kay mundupis katatichun. Y es ning imatatas no anches ruananches tiang mana manchikunanchichu tiang. Y es ning Dios pah poder ninta rikusun chaypi. Y es paipi descansuta tarizo. Saikos kasanki kay mundopi. Saikos kasanki sapallayki maganakuspa, sapallayki sufrispa, sapallayki intentaspa, munasqa hermanuy, Dios ma kumuyamuy. Dios ma hayway chay yakinigita, Dios ma hayway chay waykunas nigita payanapasonga. Entonces munasqa hermanuy, chay Dios ninchis. Dios ninchega hatun poder niyo kallpachanawanchikpaq. Y en la tata kunan ñawpaq mas riso maypichus niwanchis nata esperanza en la angustia. Salmos hatun tagaynin 46, 8 y tagaynin 6 ahnata niwanchis. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Munasqa hermanuy kaypi salmistas rikuchuanchis imaynachus kay mundo tukukonga. Cree, mana cree Jesús kutimonga. Preparasapis kay manapis preparasa kay Jesús kutimonga. Munasqa hermanuy kay mundupi tal vez hatun llakiykunaj mayaykunchis. A veces mana chaymanta loqsiyatinchikchu, niuq salida kanchu, ni imaymanamanta maloqsiyatinchikchu. Pero Dios va poder niuq. Dios pata ashka salidas tiapun chay problemas ninchikpaq. Hatuchis problemas niuq kanki chay. Mana chay problemas manta loqsiyatisanki chay. Tal vez hatuchis problemas familiagipi tiyan, tal vez deudas nigi tiyan, tal vez ongosa kasanki, tal vez problemas tiyan familiagi ukupi. Ayunay hermanuy, diata ayunay. Pastor, imaynatata ayunayma. Imaynatata ayunanki. Niraj inti aykusahtin mikhuy. Inti aykuhtin kama amaya nima mikhuychu. Hasta qayantin dia kama inti aykunan kama. Entonces imatatas ruanki chay ch'isi Dios pah palabranta ñawirinki. Mana leeyta yachanki chayqa orakunki. Orakunki hasta 10 veces ta orakunki chay ayunuykipi. Y chay ayunuykipitaq piensanki ninki Señor kawsayniyta llimpuchay, Señor kay problemaypi yanapaway. Y niraj inti aykusajtinqa salidata tarinkiña, respuestata Dios manta tarinkiña. Entonces ayunanchik chayqa yuyayninchikqa astawan limpu sumaqta piensananpaq y ahnata apurata solucionta tarinanpaq. Munasqa hermanuy, Jesús mak'askamuy ayunay. Y ahnallatata nin kay naciones nin karkatenga Dios paq poderninta rikuytawan haqay orgullosos, haqay gobernantes, haqay hatuchis runas Dios paq poderninta rikuytawan paykunaqa karkatenganku, manchikunganku. Ni golgenku, ni gorinku, ni ima valorniuq kangachu chay hatun yakipi, chay mundo katatenga chaypi. Y ahnallatata kaypi rikunchis kay 7 plagas. Kay 7 plagas ta ñawirisun abertumpitata kay Apocalipsis 16 pi parlariwanchis. Kay 7 últimas plagas. Primera plaga kasqa nin ima úlcera. Úlcera de sumo tumor hina nin. Haqay incrédulos, haqay malos runaspi, haqay pichus Jesucristo palabranta mana predicarankuchu. Nita Jesús kutimunimanta creerankuchu chaykunapi úlceras cuerpunkupi rikurenga. Chantata chay úlceras nin patanga cuerpunku kupi. A veces gan fiebreos kanki ima amayogue o ima sarna o ima umanana y wisanana infección tian cuerpunchis pichayga ima nanchikta fiebre kapuanchis. Fiebre hamustinta ima tatas munanchis yakuta. Segunda plaga nin yaku yawarma tukun. Ala úlcera ukunkupi kanga. Tumores cuerpunkupi juntayamonga. Chantatas nin paiguna yakumas angango. Yakutatas mana tarenganguchu porque yakuga nin kutiponga yawarma. Chanta nin yaku hagay mares kutiponga yawarma nin chantata hagay fuentes de las aguas. Yakupilayketa kichiringi chayga yawar yaloqsimunga. Pero cristianos makumpega chay yawarga yakuma tukonga. Chay promesa Dios pata. Qhepan plagatas nin inti anchitata puni rupamonga. Chay inti rupamuqtinta nin runasqa astawan gallos ninkuta kaniringanku nin Dios paq sutinta maldesispa.
Entonces, kepan plagata jamón ganin maipichus kay trono de la bestia la kayay piaykun. Maipichus kay bestia, kay pichus tumpita verdadta, tumpita mentirata parlan. Yuyakuitawan y chegantawan parlan chahruyon. Payaganin wañusgasta yupaychana, payaganin wawasta bautizana, payaganin tomarikuy uchkitallata ma problema kanchu. Pichus chaykunata niktanin lakayonga kay bestia, pitah kay bestia, kay Vaticano. Paykuna yachachiwanchis uchikan yuyata y uchikan verdadta al final yuya. Tata Dios paja mana tibios kasunmanchu. Oñi kananchis tiyan o ila kananchis tiyan. Mana tibios kasunmanchu. Chay tibios uchitanta creeni pero mana ruaita monanichu. Uchikitanta Biblia leereni pero mana kasuruita monanichu. Mana ahina causa sumanchu. Chayga diabluma gustan. Y chayraykuta hanga ni haika tata Dios pahuasigma reita atingichu. Nitah predicaita atingichu. Tibio kanki. Munasqara manuy kepan plagatas nin granizo. Hagay cielomanta ormamonga nin talento como ni suma 40 kilos granizo hina. Chay granizo kay mundo enterota chapanga. 40 kilos. Granizo, ahina uña granizo, hagay cielomang ormamoitao umanchepi, nana chiwanchis, kay chica, ahinas granizos urmamo, hagay autos más vídeos ninta, aquí eran desastreta ruan, sach hasta altuta pampachen, ahinichitas granizo, pero 40 kilos, ahina. Chaya hamuitao rumijina que mundota pampachanga. Pero cristianos humanpega chaya ormamonga algodón hinaya. Hatun algodón anchangsa y a ver nanel sungachus mana. Chay Dios pa protección nin, chay pirikusun Dios pa poder ninta. Y es neyatatas nin hermanos que hay pinillanta. Dios deja oír su voz con voz de mando, con voz de trompeta. Dios mismo descenderá del cielo. Trompeta tocaré tincama nin guañosgas hatarimunganku y pichos Dios si agostas nenga Señor suyagay giganta wale jamosaigi Señor que hay sufrimiento picargani kunanga Señor hanas pachape para siempre causasa pichos mana creente nitas predicanju chega nenga montes no gama ormeamuaichis sachas no gama ormamuaichis para warganku Jesús manta mana no va a creer ganichu ay nata nenga nin ashkaruna. May pichus nin kay mundo ganin kolanga 1000 watasta. Kay mundo entero kolanga 1000 watas chay neita munang milenio. Biblia pitarinjis apocalipsis milenio 1000 watasta kay mundo kolanga purifica konga kay mundo. Y chay pitas diablo sapallan ni pita tendaya tengacho chay nina laura y picanga. Chantatas 1000 watas manta recién Jesús kay halpama hamonga payaganin recién kay halpata saronga. Kay segunda venida pay kutimustenga mana pay hay pasarongacho hagay airellapi hapimusunin pero 1000 watas manta kutimuitawan kay halpama Nueva Jerusalén descendemonga y chaypitas noganchis halpasaruyatisun y matatas 1000 watas ta ruason hagay silopi munasara manuy 1000 watas taga hagay silopega noganchega tata Dios to yupaychasun wah mundusta visitarimusunin Munasar manoy man únicamente que hay tierra de su mancho mundoga hatun munasar manoy. Kuna nyo pas más rezo ñato cuchitanchi paña kay elección ninchista ahlatatas nin la victoria final. Kay pisikurinchis kay mundoga mana eternochu kay mundoga tukukaponga. Kay pi Salmo satuntagay nin 47 huchuitagay nin 3 nirwainsa nata. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Munas hermanoy, chay día, creyentesuan, mana creyentesuan, Dios pajamuinintas y conganku. Pero kay chakinji urapikan ganin kay mundo, kay huchasapas, no ganchitas rikuasunin ni ima maltratasgata, ni ima ulceras ni ukta, sanitusta rikuasunin, paykunatas nin chakinji urapikan nin, mas angangu bautizakuita, mas angangu bibliata, pero pungu es kasanya kanga. Mati kong nyachu, kunang atikong, wahtata tarde kang mangampah.
Ama nicho watapas, kepan watapas nicho. Chega diablo engaño. Diablo ganisunki. Kunanga jovellaras kanki, mana iglesia marribachu. Kunanga uñawas niyo kanki, mana iglesia marribachu. Kunanga jovellaras kanki trabajana y tiang mana iglesia marribachu. Watapas rinki, kepan watapas. Ini haik ache wata chamuncho. Munasar manui amaña diablo engañun mayaikuicho. Jesús mahamui. Jesús nin kunan no nisgaito yaringi chega nin imatata suyasanki usgaita hamui. Ikaipi hop hatun tagaini uhuchu itagaini 7 nin ahinata. Diablo ganin kay munduta muy usgaimanta hamusani. Hagai cielo pinin presenta kungunin kay mundo entero manta representante. Kay helpamantata rin nin kay Lucifer kay diablo. Diablo tatapurin Dios nin ahinata maimantata hamusanki payaganin no haga hamusani nin halpamanta kay halpata muy kapos kay manta. Ichaipita nin Dios si kunkichu waway hopta y diablo tanin waway ki hop kay yupaychisun ki gam tukuy bago say ki raikulla. A ver rechu tukuy manta yupaychasun gachus. Dios ganin ma problema cancho. Entonces hermanuin diabloga rechuasuma tukuy manchista. Pero prueba. Chay prueba pasatinchega Dios ga dobleta kutichiwasun hop página. Prueba está chupasanki. Ama Dios tatapuiche, ama neichu, Señor, y maraikuta heilyaki pikasaniri, ama hinata neichu. Más bien ni hinata, Dios ni, ima hatunta hamonga kay pruebata pasatiri. Ima tata Señor gan rikuchiwangi kay hatun pruebata pasatiri. Hinata Dios tatapurikui. Munas hermanoi, munay manamunay, kay mundoga tukukuy ning machayanga. El fin del pecado. Kay biniriwanchi Salmos hatuntagainin 75, itagainin 8 nin ahinata. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y el derrama del mismo hasta el fondo. Lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Kay pi Dios nin ahinata, no maki pikasan kay castigo kay mundo paj. Y ahinayatatas nin pichus. Kay nanaita, kay wagaita, kay sufrimientota apenga, chaykunaga kanku impíos. Paykunaga ninku ahinata, kunan tomarikusa, kunan tusurikusa, kunan mikurikusa, ayawañusa, ahinata ninku. Munasqa hermanoy kusachakama para siempre wañuwa chayga. Udia kausarimonki, qala chay huchasniykimanta paganaykipaq. Mana Jesús mahamunki chayga, chay suyasunki. Joven piskay, wawa piskay, viudo piskay, soltero piskay, ima piskay. Managan Jesús pa maki mahamunki chayga munas hermanoy yaki kuanyunik y kausaynik ganga. Amuy Jesús ma amanya turikuychu, amanya hokara kaychu, amanya sieu kaychu. Kay salmos rikuchiwanchi Dios ta munakuyniuhta. Hatun poderosota maypichus kay Dios ka maskan wawasninta y wawasninta ayrenku paymanta. Tukuy imaymana laya excusas churaytawan mana Dios ta seguinankupaj. Pero igual Dios ka wawa jepantapin purin. A veces che wawas ka urmanku y urmaytawantaj waganku pampapi. Pero a veces tatajina Dios ka bueno. Ojarin makimanta, chakimanta churachin wawata. Ining ahinata waway amanya sapay puricho apamoy makikita. Wakinkunaga uyarikuyniyuq kanku. Wakinkunaga apurat halaraguytawan siga kurinku. Kay mundo qhipanta. Munas hermanoy. Kay salmos rikuriychuwanchis Dios ta munakuyniyuqta. Dios misericordiosota. Pero ahinallatata Dios kay mundo ta juzganga. Munas hermanoy. Qhipan lección kama. Amat agakuychu Dios pa palabrang manta. Siempre iglesia María, siempre son hoy que Pikachu chay deseo, chay fuerza, runaswan Dios pa palabrang manta para la vida. Jepan lección kama. Bendiciones.